kwatyo kana mwendo museisia wa Mutongo TV ngwatani wa mukamba watindane samuthenyani wa umundi ni wa katatu matuku miongo ili na muonza mwai wa muonza mwaka wa ngili ili na miongo ili na ili mithenya 10 na ili yoka itieli nikenda tuthi 11 tukakune kula tunyuvia tongo imaitu kuma MCA nginya kifela cha president na ivyo vya kiuteti nayo no yende na kwikinyia maundu ma uteti no maende na kwaliuka umundi tuona kicha uteti oni tukona kingi na endi nitukwesilia kana twende twivika muthenya wa usakwani maundu de makwithwo maende na kuvinduka nindi wa uteti na kuwetekana kana muthenya umwe uteti ni munene muno na ni kuvindwa maundu maingi nite Erastus Kithuku anzomo yutunenanie twiva imwe kwa imwe na munini wa governor county ya MASAKU engineer Francis Maliti na indi hulaitanga sitekwiti kivela cho governor county ya MASAKU na tikiti wa chama maendeleo chap indi kuna hilaita wa bautani na alika kambini ya mukiti wa kivela cho governor county ya MASAKU na chama cha Wiper mwandu WAVINYA ndeti na umundi kwa alamu ya mwesisia mauvo maitu ma Mutongo TV usakwa 2022 ni wayonea mheshimiwa Maliti, mheshimiwa WAVINYA, mheshimiwa Saja Olethi twe Secretary General wa CCU, mheshimiwa Kalonzo maivikia na kunena na kumuthocha muno thini wa ngwatanio isu nini aingi ni mukwendo manya kitu micha Maliti kuthamia thini wa kambi isu ni kwithwa nondo ulona ye munini wake nona thamia kambini ya CCU kana ni kindu unavangite kwika na indi angi ni mukulia we Maliti o chama ni chama maendeleo chap kana nulikile Wiper makulia asu ni semu ina moma ingi na yu nondo eva ni mumandie na ni woka tunena nina ke nikenda we saithia ni wireless ya maundu asu onde na ni wavikia na kuthesia kila kindu we saithia ati imake nondo ati imake mena makulio maingi muno na enende onde ni mavikia na kumanya ki kutunena ni ili itatu kenda imwe tano namba otumani mukuvi vatende viambia na ndeto TV kwisela Facebook ni Mutongo TV tuwe live ndeni wa Facebook na page ya wane Erastus Kithuku anzomo na ndeni wa YouTube tuwe live ni Mutongo TV Stock FM official na indi umo ndeni ngomonenga mwanyi wako na simu nikendo isi ni mwatu mwana mheshimiwa na wa mukule makulio eli atatu na yu na mudhocha tutambanye nginyamo dia mheshimiwa karibu sana bwana Erastus utohara ya nduwe nesa siasani tikali muno ndeni wa Mutongo TV na wina muo matuko siasani ndio umonde na wa watu season ya siasa atuyambia ndo ambao kete mugamba ekanose mwanyombe ngethie akamba baitu kuonda kula mutu siaisie na indi dimwende ya kiwiyo kiseo ni asia ne buseseo no kaba Mutongo TV nikenda inena ninenu na muno nini kadabwe na makulio maingi muno ma ni chau kiende ni kwithwa pema unundanga sio mundu na asia isia maitu yu ni ngumusunge ao kwa metoke ni chau kiende siasa ni na ndipo tabia mwelekeo la wipo kwa siasa sia MASAKU karibu sana mheshimiwa na tuyambia tuambie tukambie na kila kikitikio mode na tuziwa kwa utina wa matambia mavutho wa chuma kila kinethiwe cha kitika ula muna atamba na siana akikwiti kivila kicha ugavana MASAKU nunethiwa ikila na halika kambini ya zioka waita kindu chichambia unambio chosata kana zikindu kiundia chosa kwanza yayo laisi muno nondo ni cha ngwatie bandu bathoku nondo elawe na running mate kana munini waku na mwitia kivela ni mwetho amwe na wikwatyo kana ni muimbaka 11 kila kitaona kamba kuimbaka 11 kuimbaka 11 ni kuhakikisha kana muthenya wa mwiso ni mwetia kura na mwako ni wakura mwasindana na ndola musindana na kwa una ina wikwatyo munene pamwe na running mate wako la witawa kana oneta wa Rose Wambua lakini ibika wachuma usuna dhelile tio wachuma dhelile no wachuma dhelile newa atangasa kana wenewe yumia katika usakwani wa kwithwa kana akethwa running mate wakwa na kila nilia chamani cha CCU kwa ndeto izu yambike ya kwanza ya uraisi muno uno wa kudeka nena uye na kuneka nondo kwitia kura Erastus particularly nyeyu na ambezi kwetia kulota nange nondo yute mwaka wa 2022 na mwaka wa 2021 maybe kuyo junior na nambe ulikuwa ndo gethe ngune na monga koma nona mo na muno ndiba kulio needs sio na ndielewa mahitaji mo na
kwetia kura ni kukua energy kana bina mwingi ni kukua resources ila ingi bingi ni kukua ibinda ingi kwa ukeza kwithia ona no kukumesio na kimwe ukethia mukume akimwe kwa kutia kula tiki ndo kela isi na kwa takwitia kibela cha ngavana nondo wetia kibela cha ngavana ward sia MASAKU ni ward miongwena kwa ukwelingela ward miongwena unaena ni nandu ward miongwena ti joke nondo ikomania wethe ya wambiye masiama ila ukuona maikwewa na sinu sia muthembosu tuwe tutanamba mina na ngewesi nondo aingine manendie kwewa wase waku yulo waki wenu tunayo twamunenge mwanya anena ichake abikiye na kwase kana we osie tambia nondo asisi ethia zio kawaita ni mundu eno twika wevinda yase uthukumi no thukumite state house ta munene wa thukumi na we woni ngaleko nisu nivove uniko ndikwata nisio navo mheshimiwa MUNINI usu na waku mwandu Rose Wambua nenda ku correct kitu chambe ando mewe chief of staff mona chief of staff ta muthukumi ando ndemine yao ni munene wa thukumi ndemine yani munene wa thukumi that is not the true meaning isune title na ndema ani azia na thukumi waitanda na ungame thukumi na ungame anai we wake onai kwithwa eta PA wa Musumbi ko guti konga me thukumi okay we chief of staff even in the counties chief of staff ndimene kana niwe ungame athukumi haya entirely ni nditsi okay tino banini kabina ka umwithetwe muna mwatamba ni ndo ninonete mwiko no campaign yomwe ndona ndalili sia kana no tonyozemba no gevanga kwete no towards the last 1 week nekendathi ne wandabisi na kunie campaigns ni nyoka na ne wandabisi kana ndekuiwe na sana ndona mundu ataiwe na sana ndo lazima the campaign ni sindu ikwa energy ikwa tumeka muno kimwe bitha mwingi kwa no wandabiti kana ndekuiwe na sana na wethe MBAU ndekuiwe na sana ndia expect ya hoke katika campaigns kwa unye na soldier on naendelea na campaigns na usually i campaigns mwele mwetha mwane together wewe kuna campaign ngalengi na keonge ngalengi kola gutakuwa na nzima ngena withie ne mwako nondo MASAKU nene bithe mwako na mitoke na ende no kwa ukiu ni changwatie by surprise lakini okingwata by surprise I mean nyene na mania kana ni democratic right yake ya kuchoose palo kwenda kwetha ai ni democratic right yake ya kuchoose associate nao ni democratic right yake ya kuchoose akakunea kuro atweke ngavana wa MASAKU na akakunea kuro atweke musumbi wa Kenya akakunea kuro atweke MCA wa bana senator na vile sio mde kwa ingawa ninonie taeka no waenda ila idho aendie tenange tetanamba ku register kwa IBC ukethe nyena kwa na kendi twatwika candidates nondo taeka no EQ tenange nitho nina opportunity ya kwa running mate unge tekathi mpaka 11 lakini juu pao na umile ndiye na opportunity kisheria ya kwa running mate unge netekilwe na IBC alafu tu 11 yune sao mpaka 11 nake katika ballot katika ballot na kula sia kunwa kaka ningusinda no wewe MUNINI wako wewe deputy governor wako na you andu bena mistrust ya muthembosu ni wende za utwika deputy governor wako kwa bid kisheria aibichwe ni county assembly nondwa that mistrust kana we mwene by our own evolution resign okay tutanamba ovika ndeni wa mondo ala makitikie kwambie wandu no mambie kuona Maliti ni wakila nile ngale kwa tutanamba ovika bau mheshimiwa watoto sisi wona kitumi kinene cha mundu mwithitwe nake mutambanĩtie mwengi nyamukabetu kithonia IBC kwitikibila na ayuka kumia wona kitumi kitona kwitha kichao siasa hizi ebindane thesi na pressure mbinge muno nundu tiyo ebinda kwa ya kwithwa ne siasa ne ambe 2017 I was there
Yes. 2013 ninatethea cia gavana Mutua kwa Sakivela. Lakini siasa cia mwako sina kau mwingi pio. Sina competition nene. Na yuta isi gavana wa Masaku niwe se te aingi ala tete kwela cha gavana. Kou pena ila ndona kweta andume utumia unorthodox means kuhakikisha kana ni maandamaini opponent lahani ni wakwata opponent yaku mukune bandu ewe wo nikenda withie ni wegata ni wa mutu ikithie chonze nikenda ubetelebu echao echonze kwezi inainze emwe ya kuhakikisha kana Maliti nundu ena umashuri mwingi ni wako no watu ikithie chonze na amina utu ikithie chonze indi no mundu ume aisila ulwakwa kuwa na chichoki na kitumi kinene. Chichoki na kitumi kinene. There was no other reason other than nunda nethi kwa my opponent rather kwa Waita nikenda tuike deputy governor. Yes. Already Waita ena deputy governor. Yes. Kwa deputy governor. Maybe no na nengiwe let's say watu asindanga unenga ibila na tekela lakini kiundu ese kana ewa pengine mini atavuga ona waitaneta ono kakusinda na ngale ito pengine tita tesinda nozi mundu ndezila zio mundu maingi na yu katika mind yake ona na kila kingi apart from that katika siasa hii sindu ingi si utomeka mundu akoka pengine yake waju uendata tithia uendata wii no wala wanu wazi tithia uendata uneni ambesa you between glass na Kivela wenda chao and also no choose this glass bandu wa Kivela ukaina yo kwako. Okay. Aya twimina na kiu nenda tulike issue ni nyingi tuchekeka no ethiwe we muvikia kana we ayuvikia kiu cha mina kwekeka dia tinda dibotha muno nundu it was very painful. I needed to heal first and I needed to heal. Nondo no ajumo so ile ka studio lakini nondo na ndia au kanondo ndia gwa nesa ona kona expect I was also sick okay yes na ndia au ka po kiucheke kandia gwa nesa told nondo it was a big blow to me big one kiukeka kwa mundu it's very devastating a big blow you know given ondo na university na ops ila nena sio nondo ne campaignete na kila most painful ne kana supporters maitu me very enthusiastic me ready kuimba keleveni maimaka kunekula nikenda nzinde juu kimoja tumie nikuneka muno ne simuilana ambeyo kwata kuma kwa supporters kana ateimakwa you Maliti be kuniki mamo na no say can't answer those questions mamo kwe kuniki tena makwe kuniki tene wimo manda no wezi ili hata makulio maingi nake Waita kwe kiuneke makulio maingi tene na mwandu wa masiasa meka ando uneke tene elea kumezi mukaimba keleveni niki okay makulio maingi mono kuma kwa enendi na enendi mena right isu yuta supporters kana atima kwa nomba kwa zaidi ya namo oundu nguneka na nene na aminio mana ithie politicians ila to be no commit supporters maitu kana ati maitu kana tiende tona ati maitu ni mateke yake ndichu very seriously muno no keba ute careful ni matona ukikua muna more seriously onambe wako ukethia na kuya katika ijiji uthia ni matavizi andu juu mundula uketata gavana wa Masaku nengania na wote ukune no kethia kindu kuicha become emotional whether ni chama kwatie vyo wa candidate wakina nai kwa wando ingi nini ngo na no boki tumi wonie gavana Mandago aya siasa na no sia ndo ingi mayelewa siasa sio dukasiose no isiekia ngone ndo wasiekia ngone sieluma lakini siose no isiekia maboine nikenda siathi nai wabeba ukesume wethe wati wote nacio katika mabui lakini si ngone ukakoma ukamukasiva ukakoma ukatambia ukamukasiva na ni ukomesi kwa unenda utabia enende alama mziaizi kana katika siasa mundo ili katika siasa
haile kwithwa na kikonde chumo piuta cha king'anyi kana chanzo nundu siasa ni nobo ume hawa siasa ni nobo we hawa sindu wotai siasa ni nobo to naitwa king'ei siasa ni nobo to naitwa mundu utaungamia ndivo na kwanza mundu lo no kuya we ngania we ndo ungamia ndivo saa izuwe we kibelane we ngania ndo twika chairman wa ndivo aya kamona kange keu tweet kana keu kuna katika Facebook kekio sandals gaya mukoka bana kaumete mukoka kaumete kakumete muno ukona kandi ka Maliti nwe mana you nyena ko lai mana no pamala kana kandi ka waita nwe mana ka kandi ko you wa mina uzoma post hizo katika Facebook embwa ndwe mondo molomu we ndwe koma kuizu ne somo somo katika siasa kwa hiyo katika siasa kau katabu ndeto ya family yaku kaingiliwa your friends makaingiliwa kanoko koke wai utinda nangania lakini ngania ni musaliti ngania usuona muitinda imwe we kunia siasa ni musaliti aisa kweli hata haisa kwa good tukwaenda kwa ngania hai hata mundu utinda imwe na confident yakwa yuwa kwato atabu wakwato wasiwasi with you ya uyo wa timu ya guyonde alright kana wisa ile ya timu ya cycle unye nenda ko kube kutabya kana pasi asani ni bandu bekwenda umesio ni bandu benda umesio na wona mundu esiasani witha wisi ni mundu wa kumesia maundu maingi aya nainde mwendo muzese nende no akilungu cha imwe kwa imwe vausa kwa ni 2022 ilikana batie limedanya 10 na ile yokatu thituko ne kula na tuinake munini wa governor county ya MASAKU engineer Francis Maliti ino wewe ayelesia kila kina mukitikiye na ni kwati ni wasoma masomo eli atatu nene siku wa teti masia isie na kuone wa ile kwethwa we mumu and then wa uteti wa kula ukuna nondo akindu iki kitika na cha ukitikia no nginyo kasonga na mbe kutu ivana Maliti wono usongie na mbe yitu enda tulikevo atutavie kukusonga na mbe bailanja ata na supporters mage mashwa cha ku tunaenda kwesala ili tatu kenda imwe tano namba utimani mukuve vatendivi ambe na Ndeto TV tumotumani wa kukulya mheshimiwa Kulyo ningwela ndiso mama Kulyo men by the way na Kulyo yena uima ikulia tena kibudia ne wewe ayasi wewe mundu onanda okuyenda na we ayende walikile Facebook hata ipo au mangane tutume motumani mena uima ba Facebook ya Mutongo TV na tu live ndeni wa Facebook Mutongo TV na ndeni wa page ya Koni Rastas keto kwanzo mo and like page na we follow na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official mheshimiwa kwa sema huko ande makundi menyu moke yes mheshimiwa andu ingi meterere imama nyei kino gitikiye nicho kikwotho the wose tambia na wa chef ambition sia kusia kwitikibera cho governor na wandika kampeni wa Wavinya ndeti basically kiundi cho kitumi nondo nenaikia MASAKU tio mpaka ba katika siasa okay kama MASAKU na kama MASAKU mani mpaka 11 ando bako no meombea yue tukwetelo tutabiondo tukweka yu kumbetela ni matabiondo kweka kumane ya CIA ne way options nzisia kana nengwetela ni mpaka katika 11 kana ningosa tuenge yule naikia MASAKU makwa nenethi wamina kutiwa ni running mate waku the maanisha kana zone yesu ukwenda kula umabala we moset ndukila running mate no atakura we governor na we na running mate governor no atakura na running mate ta deputy governor no atakura na ate imake kunye nene geta MASAKU ma ate imake nangeka MASAKU ma ate imakwa ngama nangasinda no imana kana kibela kicha governor wa MASAKU juu evindane zetu ni very competitive paimondo tena ate twambia governor Wavinya ate toko waitane yona ate imake toka onye ninate yengi wathi ona muthama yona ate wathi ona Rose yona ate kuki kila ilateta towards rest ate andole meusindana ki ni kindu ki tight kabisa ko mundu alalio banini no kwesa obitokwa no longi ko baikindu ki clear ukethia ni wese ono ka usinda okay nateka opinion polls nateka trends ila sievo yuko where they immediately athi nenekie
a quick masabu masabu na neko opinion poll ni ndo andu mako ma research meka metoke ndanamba 10 ya uamuzi meka metoke wethia tusomea ile sita wasimwe o maili bandu umonde ukura ikakuna wethia paurosi unai wethia nibeonania kana ni na lucy kiasi wethia na lucy kila kingi wethia akuningi makura maishua kisheria mundu amina utua ni running mate wake ni chao cha ile kwikeka kana wethia aingi measia you running mate amina kuma weta ngavana we disqualified na ndwezi ndo ebinda tutieli just 2 weeks anaumia tutieli less than 2 weeks anaumia tutieli 2 weeks hii time sia ndo nakosa ukethe ina the round metoki ndabetie voters makwa no yes running mate wakwa no ndie lakini kisheria no nithi mpaka 11 na nami no 11 mwanyuba tisi la process ya chao ya either resigning kana impeachment which is very costly wathi utabia ene we malezi opo wa impeachment ai miao impeachment isiwe miao au mwe na mbunge baka kuebinda yana hata kanai na kya kare resign sindo cia muthembo wethe ani nene clear tamusomi isune ibaye barrier nene muno kana impediment ya kura ciakwa nando ni matona kuona nondo wou they like it our shifting makazi ai Maliti next time nondo ne wekikie na saka katika circumstances lakini tukunengani kwa nondo nyane selfless leader na kibela kendi uchenda as a matter of life and death ndikwazia kibela kengoza kana ngwe ngeba imondo azia either ngwe kana noze kibela ki a matter of life and death neeta cia kibela no MASAKU manenge kwa wendi wo na embwe maina wendi wo wa kwenda unenga kibela mainengo mundu ungi kwa una cia no do a matter of life and death na consult na family yakwa na consult na supporters makwa my friends my party leader Dr. Afrin Butua na also the other party andwala me katika leadership ya party to agree we can shop our ambitions this time no ndo kikie tutaka kineki kie binda ya sanga no tulike tiketi ya kura na tukanewa kwa hiyo tuasieta shop na twa nyemwene ne kala ndi na mbeo sisi candidates zilango zinda na nacio wa mathima yuo na mathima tikuthima na thima na zizia nethe ya mwana tiwo mwe ano tiwo mbete ngima okay na tio mondo lakini ambete ngima aya baba yo wavina wandeti tio tunena na tisene na tio mutongo mutongo iwe binda ya sanondo wethitwe wavina ndeti ai member of parliament for Kathiani wavina ndeti ai assistant minister na binda ndela wa assistant minister binda ne yuna thukuma na Ministry of Trade and Industry na nito interact ya muno ndo ai assistant minister wa youth affairs na ne woka muno ndo ako seek support ya youth especially alame katika SMEs na ninye na ungamie kitengo kiu kwa uda musizia na nawe you were there haya muthama ndeobo my brother muthama ni azeru bode tutio katika TV arguments na ke na lang nawe inaona muthama ndeobo hai we yune kama sababu nondo nina interest ya MASAKU tamondo tavota yu tamukuni wakura wa MASAKU na tamwekali wa MASAKU ne the amondola wina age of andwasu on then wavinya wandeti nondo wasisia utoeka wake na wasisia undo ulileitea nando nozo utongo indwenda amondo ubwato no tawiketai tawiteta yingi muno nando utongo indwenda amondo uta accommodative utetikila andwange mamuthenge utongo ino wenda mundu utona kwitikilia andwange makamuthengea no utongo ino wenda ukatongosia na atongo yangi lakini kwa atongo yangi amina utwika mutongo niwe mutongo ina bai mundonge waila uthengea kwa tumia other leaders kwa we naona na nasoma manifesto yake na sisi ya manifesto yake kindu jambe ne ya manifesto yake
thina sindu bingi iwanene na manifesto yake. One, no kuyanga waya ibeti akasia akatethesia ibeti nikenda witheni ku access kana ni ukwata mbesa cia ukuna biashara no yete ngawaya ma youth undo etethesia ma youth no yete ngawaya undo ikana kegu no yete ngawaya undo ikana malelo na no ngwe rastas yu ona katika atongo ya zuba yu mwe wese MASAKU mbe wakwa na la inathi WAVINYA ena idea na sinduila sikwenda kweka ba MASAKU na sia line na needs cia ndo MASAKU no ndo ana mona inese na ethia usu no wendo na support na kwa kauri moja kwa kauri moja na ngoe mwe wa yumya nesa na yumya nesa ute usuku mwe na ndo usuku mwe na asia WAVINYA tosha na yuba nenda kwa sio ingi WAVINYA wandeti tosha aya tuilikavumbe yange veke ndo waweta wasia wazizi wethi WAVINYA yekweli ni mutongwe na andu ingi nimethe mayikulia makulio no zino nzia cia ku mitandao ni ngone wandu kila monena mayacie no witha Maliti ne kadi wa bithite oke kumilia baadaye tutielio mithenya mivuthu tuthi 11 lilo kwatana na WAVINYA tene ti card no ndutaka card na bithite one running mate wakwa neba 90 titho twendeiye kwa mfano titho bado tiona running kana nethwa nina kilile eobo ngamu convince tio imwe nina running mate ngamuya juu niona tio imbaka mweso ni tu support WAVINYA wangeti lakini ni ukoona kindu kiki kikia after running mate wakwa auma kwenye na commitment ya kuthi kuwende kenginyele beno no ndona kwa ni believe ke utoeka nina utoeka mwingange mbe wa WAVINYA wandeti why I will tell you I will tell you kana nyene na miaka miongo 31 ndithukuma na serikali ndithukuma na serikali na ndithukuma katika ranks hizi yetheo katika serikali national government na ranks ya ulo nondo ndio kama MASAKU na ungamie kitengo cha Vision 2030 Kenya kitengo cha Vision 2030 Kenya kwa una yanga waya development ya Kenya the entire Kenya ila hiyo ni la blueprint ito ya long term development TV kama mwaka wa 2030 kwa ni utoe kama mwingi ni utoe kama kuna na tembeye duniani ndembinge well over 20 countries na ndiye ba niendete safari siara na ba niendete kweka studies sia ni chao cha tumie especially ndi munoni sia kwata maendeleo mitoke na sia become industrialized mitoke mbe wa Kenya twai level imwe miaka ya 70s kwa utwe kana na kwa duty ya governor WAVINYA ndeti ni kweba nye dino weso wa kweka maundu alama ile kwekwa ni mutongoi kana ni governor wa MASAKU pete kulieno yakana mheshimiwa Francis Maliti munini wa governor wa MASAKU endeni wa chama cha maendeleo chap na WAVINYA ndeti endeni wa chama cha Wiper wena mokulia hii bene ndi matekwelo anesa ne ndo mathesi we Maliti no ibatangie chamani ki chama maendeleo chap alika Wiper kana mukwata mba WAVINYA endeni wa chama cha Wiper kila ki azimio na cho chama cha maendeleo chap kila kitongwe ni governor Alfred Mutua kimeo ki azimio indi ki upati leader endeni wa Kenya kwanza ni asia nienda uelewe ni matrices sia utongo ikana kumanda utongo mwako katika Kenya kana si kwa Kisungu ni very complex lakini si na kindu kita a constant factor ya kana kila tuenda tenda tusakwe atongo yaseo lakini tilikita katika coalitions binge na tuka remain also in parties kwa hiyo ile coalition imwe na siama binge kwa mfano coalition ya Azimio esi ya makadhaa coalition ya Kenya kwanza esi ya makadhaa na walika katika Kenya kwanza wewe mundu we oda uta support mundu we onda uno support mundu ngi we katika chama ke katika coalition hizo kana uno support mundu uta katika coalition hizo at all kwa hiyo kiko kine gie teacher kuma na nienda asiaisia mangelewe nesa nondo aingi me confused nyendi na uma chama cha maendeleo chap ni member wa chama cha maendeleo chap na ndi candidate wa kivela chochote katika ivela hii sio mambo nondo nenumie na withdraw na mina withdraw kana nauma
na sia ta nyeyuna weta tamukuni wa kura wa Masaku tamukuni wa kura wa Masaku na asia Wavinya tosha na nundu nina ati nundu ndi mukuni wa kura wa kawaida nina ati nundu ni candidate wa governor na moma mbea nila ni makulilia nundu ni makulilia ingi na makulilia nyo mweona hata nundu nusio umotongo yuka sioka kwa ene ndi uka makulia kindu chekeka mweona tesila nzaibo wetu kesi mambea yu mundula kuona mutona tutona support yakasinda nakosa kivila kina katede Masaku eta Wavinya ndeti kwa hiyo nethukezia nende nethukezia maoni mo na nethia onakwa na reflect nethia ni Wavinya wandeti kwa tina uma chamani cha maendeleo chap nundu ilando mambo ni na Kalonzo ngimazia yes Maliti nda defect no the word ila tatumea Maliti ndauma chama cha maendeleo chap hadi Wiper ndumoni na Kalonzo no niendie na ngobia Wiper no ni alangi ni make it ngobia no ni onela ineni ndina nena yulwa chama cha Wiper neni yulwa support candidate Wavinya ndeti na ndo experience yakwa na ndo experience yakwa nange ndiye katika account deputy governor nene VA governor wa Masaku nayo wa maendeleo chap deputy governor nayo wa maendeleo chap lakini assembly yitu andwa laingi manaye majority manaye ma Wiper na tena thukuma emwe ko i parties i meaning nene especially after mwako na kura nondo muthoko mao emwe lakini masinda no mebaju tuko nazikula tusi wakiatina banini mheshimiwa tu connect maendeleo chap na Wiper no likana mheshimiwa Katoko by election ya senator ba county ya Masaku wangamita chama cha maendeleo chap na kula siuke to tondo mwako kwili Katoko au withdraw na watu ika support jao candidate wa Wiper kwa ndo mo kule kwa ni relationship kwa ni hata chama cha Wiper ni language disiko yake kaba umetata just sheer coincidence nundu mheshimiwa Katoko au mie patiele methanate tatu kana metha kenda tukuna kura kuna ikulo na bai itumi mbeane ilezi atumie mheshimiwa Katoko aumea nundu chama cha maendeleo chap nende cha negotiate na chama cha Jubilee na chama cha Wiper then niasene weze vindane yuni wo chama cha unda kinokileta muno ukethia vindane yuni meusinda by elections na yuwe hethia mutongo wa Jubilee ulane president wa Kenya then ewe chama cha unda kiikwata ivela katika by election hizo nondo nikinona nasia umaarufu mwingi chukita na nini na pane na niwa mheshimiwa mheshimiwa Katoko nondo katika siasa tio give and take no wathukie mheshimiwa senator Kabindu na mheshimiwa Katoko etekela kuni coincidence tia ni chama maendeleo chapa aya mheshimiwa kwati yabu na mbozia na mwene meazi hata nondo sorry ni zene ngine maende na kuonera nona meya ingi bono bethe ala mende no tuba matuma nimo ine ndo methukisie tuisioka gwela makwendo manye ni sawa Maliti ni wendie kambini ya Wavinya kwata chao nondo thina wa siasa no kuna ngania ba uendie kwata chao kaumwanya wa munini wa governor uyevo na wa governor nozo tevo Maliti ya kwata jonde ni wa serikali we kunda kibu kanizo memotumani then wa Facebook ni Mutongo TV tu live then wa Facebook na page ya kwani Rastas kitu kwanza mo and all like page na then wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official namba sia simu kuo ine ngosa simu by the way director kanini wini mbumba simu 5 mondo Brian ikia namba sia simu ba kione meke namba sia simu ni kenda toze simu makethi mheshimiwa mamutumusie mamukulie oikulio na ndeni wa maondo kana ndeni wa namba 20 mukuvina gwa ni ilite tukenda 5 twambie na Facebook Maliti nesa kuka kwa the winning team congratulations unaitwa Alex mwana mwanzwi ole kimenye na ke asia ai Maliti waze ku FB tuko na asiendo na muzembi vuvi na ke kuyai vai katine tuko tunde yata asante Ruben Sila MBAU Maliti vaulikile nivo vya usinti aya nake ono ya eto Alex Kitavi nzema ya asia molio ulido ipo wai we chala bagai
aloweta then ikite sasa kai uzuye kozongi wange na kefiona mutua ASA the people of Masinga Yata na Mwala will never forgive you Waita. You missed our only hope for the people of Well, but we are ready for Wavinya Ndeti. Masaku for Masaku. Fiona Mutua. Maliti, you weuko kapati ka mwene umano na kopyo na siya ndivyo you bateke yao we sagare mbusia ambusia kura kwa gavana wa Macha Asla Jeremia Mbovu sini woni wake kike gavana Maliti no imotavia aike kukwa tesia Rose makosa maondo ala maneke kie manavange twenesa view ni Maliti na Rose, otherwise it's a dirty game. So mundo wona kana ninyo monake vange tike mwe na Rose nigenda na kwethyu diba iliko benefit chao zwe bodotazi ile kwa uti chao itikani yani no wene by logic samzoke Christ aya kitaka tendi emwe asia nembo to evangete lakini embwa oambie uyu na kwa na diu isele yakuyati Maliti no chene ndanenda kwecha kura yake vaunetwa Maureen Mwende mutongoi oteke ima eka atako eka ho Bernard kasio kama undu ndonge mutuko ya neva Europe tuko ndani ngatako sia Europe asante sana ndonge magethi ngatako ezu kwizazi yana congrats sana Maliti wengombao Monyaunzioki very sober gentleman Simon Maithia Maliti wesawa ikala uchene Maureen Mwende David Mwe Maliti wiki nesatu ovama tu wavinya tosha karibu home Jonathan Mwasia welcome to the winning team bro Benson Makudhu Kalumaita Kakianga Maliti karibu kwa winning team Victor ni vata na Maliti but ni we koseye view uso ya ni we koseye hai niko tuned nikuwa mtu hapa na class molwa Maliti ni we kieta motongoi siwadie enoke kwa kamonzio vaati Jonathan Mwasi Maliti karibu home Paul Kisiangas Kangundo tuko ndani asante Keani Mua Hills pamoja Jacob Modheni Maliti alifanya kama governor kama mugwana Frank Kasoni Maliti you made the right step you are indeed an intelligent leader I personally believe in you and definitely I will follow your steps ni Fred Motoa kutoka Keva Maliti tosha wonderful. Fredrick Nguyo Maliti made the right decision Masaku iko sawa na Wavinya Patrick Moli Maliti ni mutongo muthongolole mungedesi we zagari mbusia aende motomani ba maingivite mwejimiwa ba maliko naona ndo wengi mena pata na naanza wiki neza salimia Maliti Wavinya tosha kutoka London in United Kingdom Brian Kenya asante Maliti ko olikanile na Machakos Girls watakukalia chapati Anthony Mosila Mboyo we Maliti wachana na chap na ukai wiper kwa viongozi wenzako Mwanzi ya Joshua Masaku ye na adimbeyu usweto wa Joseph ka Mombe haya kanize motomani yange bango na mailiga we maingibite hale mutumia wepa kwaze muulize kama governor Mutua party leader is supportive of the decision and whether he will ever be taken serious to finish what he has started ambazo ongezo kana mheshimiwa Mutua no kuwete mbauki Neasia ela kick nina make the decision wewe na kwa nina consult na consult supporters yakwa na consult my party leader onandite na kalilende na governor Mutua na Wavinya in a round table tuna discuss support tuamwe why governor she requested governor Mutua that she gets support also na tweka land na gavana Mutua asiwende na tena ku support nondo kaunti ya Masaku ne kwena gavana na gavana Îmwe no lasima asinde atuwe gavana wa Masaku babe ne kulienge ikwate nenesu ono yasia mukulie eona Mutua taukosa undu osu ata nondo waisia Mutua ethietwe ndavo chama cha Wiper itambia yo ila wosie ni wona ni waka na chama cha maendeleo chap kina vinya itambia yuti kwa sikana chama cha maendeleo chap kina vinya nondo ninye ni candidate wa maendeleo chap kwa uti na option nyingi eka kusizia katika candidates ila itiwe yeti akibela changa bana no tutona support atona to Wavinya na kiko ni enda asiaisia maito bachose kwanzela ya ile nondo ithi akamba tikithwa tina ngo nene
ukethia nitutrona kunena ni iria tongoi ona kwithwa katika ciama mbalimbali ila twithwa titona undu wonie na thengenia Kalonzo katika chama cha Wiper na tiwe party leader wakwa Dr. Avren Mutua tathengeania na wona Kalonzo angwata kuoko na kwatana wavina na kwatana na tongo yangi akamba yutu kethwa na attitude isu ya kana kwithwa andu me katika chama plan ndimini au wadoi na ndimini akau imani ya kana no party ideologies isu tumamwetha mwevu lakini moka mezani imwe no mupange maundu ma maendeleo machao mokamba tukakwatana otwi katika ciama mbalimbali ukambo witu ni ututwambe kwa unye kiko kine kiene enda kithwa ki step imwe ya kukulia kamba ya kana ya koni ya kamba kana atongoi no mathukome imwe kana atongoi no maiye ambitions kana mawendi mo kando na makoka ba ukathukia mundu umwe akosa utongoi na withia ni mwamutethecia ozo utongo nienda so moto kute masindano aweza kwithia mundu ona ni ozo utongo yatangoza mutongo na muyambi we mubwa obau in fact ithie nina gavana Mutwani tinethi yeti victims cia kwithwa twamina kozo utongo yandu mayosa kiboi gavana Mutwa baikendu wikete gavana Mutwa acia besi una baisi wonie ne katika television debate mundu ayukila mutongo yuno enda utwika gavana wa Masaku ayukila akazia nimetembea Machakos hakuna mahali unaweza ona hata moja huyu andadaganya na oza aisu no neno peke betikiende na utabaki uchamana chume kietetwe ni solar powered hakuna mahali nimeona kwa disome zizu ya mudhembozu nitedhiwe te victims ukathe andu meazia Masaku gavana Mutwa ndo igeta ala meva majiku kisiasa nikenda manange umaarufu wa Dr. Avren Mutua na Maliti mona kaba yundo megeta while in the real sense dikweza kwethwa na masinda no ma county la ya sindita Kenya neyeba wewa county ya Masaku so wikulia emba county ya Masaku baikendo yiketa andu asuma nogie kwika assessment izu kana ku ofisi ya maendeleo na masiani county lengi methe ya county ya Masaku yembe ni chauma na siasa mayuka ingi mayu rate county ya Masaku yoka namba 2 my rate county ya Masaku yoka namba 1 my rate county ya Masaku yoka namba 5 out of 47 counties na wewe mundu ayazia aye Masaku yuko wisu zibasi siasa na siasa induni nyamaleti ndiye ndeto kwikona nondo siasa isu siako wona kindu ki embwa ino nenzo ukazia yeti nzo kana kabaloko mboko aya kana so moto bani meba pegwe simu nenda withugezi yako ni mazimu kusimu Brian no amwege ya namba ya simu bakioni kundi musome ayevukioni osa yu ni soma moto bani ma YouTube o metuki nigena no simu 5 Sara Kalonzo ya se Wiper umonde ni twaketha Benedict Chalo Solune ya no vungu makinya mwai setene wena boss waku Mutwa na mwe na ne wa mwekeye evuela walikile UDA ni wa mwege wilo aligile UDA Maiko Madheka good Mr. Maliti was no option only Mutua can't see Gerard Masai Maliti's decision to join Wavinya Ndeti's camp doesn't change anything. The next governor of Machakos is between Zioka Waita and Honorable Mudhama. Sara Kalonzo Maliti oni enesaka na Wavinya niwe next governor wa Masaku. Fredrick Mwandhiki yasema nine si Maliti no wa Wiper. Azanda mono DG. Inoenga luga ya YouTube Mutongwe TV Stock FM official. Johnny Mutinda, I really like this man and I was to vote for him. I want to ask him about his future as a man. Was he promised a job by Wavinya Ndeti? Mudhama once said he will give him a job at Konza City. Nitugete vuto mane ngwe yake sese no mo kunya wathie twe chao. Na thege ndo omonde no na wandikite ndine wa page yaku ndine wa last statement yaku pege no na wandikite imposters no twele anja mbeange. Simon Mwania Wavinya tosha hata Maliti aliangalia ground kaona area ingie hapo nake Francis Kimanzi ni wiki ya tamundu. Simon Mwania asanti Mr. Maliti utapata kazi kwa serikali nafasi ni mingi ya kazi Muvisi atakupatia kazi umeongea ukweli bwana DG Jackson Mutunga Philip Motie great move
Dr. Maliti, supporting WAVINYA is a big win for Machakos people. Asante Maliti wa company wiper. Jacob Kisiko, great move. Chandra Mosilo, Rasta Sakedia Motongo Osunondo, Eki Kesio, Kila Chaile, Nanimui, Vunondo, Paimo Denya, avo dia motongo wa chama chawo ipakalonzo mwe na kendo chako tani anondo nuko kwata uya Simon Mwanya azo ndo avo dia kalonzo na mudenyo no Maliti karibu timu mama kicha governor ni kitu Paul kiwako ni somo moto 500 noza simu kuambia kuna simu noza simu 5 Maliti congratulations au meka ataguku ikala uchene welcome home to the winning team Steve Gerard Michael Motuli ase congratulations Mr. Maliti we Maliti tuiko lonwe etwa Michael Motoleli nainde Rasta said Maliti that the people of Yatta Mwala and Masingo will never forgive him that they will vote for Waita and Modhama to punish him. Let him watch the space. Oswe Gerard Mazai ni woni wake mweni mweshi yasema Maliti asante sana nikiwa Saudia. Asante sana nake Philip Motuko Maliti waise matambi vyo maki siasa waitanzi yoka Maliti okoniesi Indonesia Francis Kasoni. Haya. Kanini nengezi muju? Waita. Ito wazi. No mwate. Oh no mwate. Haya. Kanini ndo nengezi mu 5 Tiko. Yambe. Kona hizi muju? Hayenewa siyeto kuya. We. Hello Mutombo. Twati ndani ya satyo iwe. Mwenana Peter Mungu ndinga lekotia kitioko Peter Mungu tikalibo. Ngerezie Maliti munopio Ina gedaka. Munano muno. Ai. Nenda mbo mwe ko wanu nekiene tane ku baba ine option nyingi ono yatona pika adwane ne rani meji wa koro wa pointed. Nenda mukuli ate. Golie. Manda murozi nuona abeli ya siasa kana ne wona abeli ya siasa. Kenge chama kicha chap kinae katika kena kwanza kironga ni na kwa kena kwanza na ke no kie katika chama cha Wiper hatima yake na lipati linda yake wake mwindo government mutuane miao kuma oju ke siasa na kwenda ya nambe no kozongea Peter Mungu dinga lekotia kitioko azande mheshimiwa ikolezo no songea nendo mboza simu 5 to itu yaka tu ya kele tuo haya ya gele wa number 2 no hello Mutombo. Hello? Mutongoi. Wati ndata we? Hello Mutongoi. Kalibu bande no wa kilungu. Racha ye. Nineteka kalibu. Keja ngavana, keja deputy ngavana hii. Ina gedaka. Akaku hivi ni mwaka kumatala hii. Ndio wajio ni mwaka kumatala. Kanini uzoea yetu kiza TV ne. Nenge onge tafadhali. Masahani manini nina maono de maingi. Hello Mutombo. Wakona simunena na kakuyedukise TV ni. Hello Mutombo. Uzi wasemba ikia credit no yoka ingi. Hello Mutombo. Hello. Ndio mwewa. Ndo nena. Hello Mutombo. Hello. Tuenena nao. Yes. Yes? Hello. Hello? Tuenena nao. Ba mkidwa Peter. Ongelanga wasia. Amuka. Uko bete. Ai. Director ambe anoko mete katozi onge maband teke. Hello Mutombo. Teke. Tuenena nao. Usukongo mwewa. Ai, mweke kwithukisi tafadhali. Ningokola. Hello Mutombo. Hello. Tuenena nao. Niko lai. Yeah? Niko lai. Ongelanga wasia. Lai. Niko lai. Ete woni kane okodi yako. Niko la ningaleko yako la. Mutu yosu ni wikine sana kwa decision ilo meki ni nzeo. Iko windi kailu nwende ya muvingu ya mwana na kweza na wewa na atule na nima na kitu tukika nige straight na wanini. Asante. Haya. Tozenge bame tukimituki. Hello Mutombo. Bane teke to hizi mondo teke. Hello Mutombo. Iya. Nangokola. Mwambie vuna ini kokola. Hello. Hello. Tuenena nao.
wenena mabaka mutu kuma ko kikai Oye. Naona ndo mazimu tuozenge katunga bile bau. Aya, tuoze wa mudia. Hello Mutongo. Hello? We. Ndo mazimu misbehave. Wado zimkwasira. Wa mwisho. Hello Mutongo. No, sir. Tuenena nao. Hello. Tuenena nao kalipo. Hello. We. Andere kitewa thata. Iwa ngona zimu no yethu kesi ya ine. Muya mondo ni maingi mazano matebo. Tiwo. Mas mo be kulo ni mukoni wazimu. Ula eumete kithoko na ya sandi ni ambia ni munana wa. Asietwa Peter. Na angulia nye na Ross. Nondo atwa ila chosiesta ya kesiasa olo delile no. Yes. Na nenda kwa sinye galikone la kwa ndina thela. Nondo inimekiye a positive decision. Ila wamwa kutethesia mundu. Kuna kwetia kivela. Wetho hao naku. We katika siasa. Na ndo wetho hao na thela nondo. Wetho hao wina uamusi wa wetethesio. Kwa unye kisiasa. In fact nimeisia umaarufu ni kwetho ino si decision inekuona ni kana ni na nye no nieke mawendi makwa ngama yote na gatethesia mundu ungi akosa kivela ndeutinda ni mwe anenge kina nikenda ngutethesia na nondo nienda andu MASAKU matetheke ndi kwenda nye tamaliti na wasije yu katika miaka yakwa wasije miaka yakwa no thukumiola ni thito naguo ni no twika mwingi na ndio najuta niki mwana cha kuza kwithia Îmwe na kosa wio na leo kwa na kwato kana na eko ukethia ni na kithiki kingi nditona kuya nyeo na ngeva ndewe yani ndile yako thandia nundu katika kiwango chakwa cha uthukumi na maundu maingi Maliti niwe yakite niwe bangia tuke ba makulio ba bandu inge mokulia bakulia yo Maliti ni negotiation myo wiki bano ate image mo metere kata vaya kambini ya na we mwene nicho wathiwe we kindu kimwe tinenie na mheshimiwa WAVINYA ndeti nikana nini mweleisia muno pio mahitaji mano wa MASAKU kwa kindini kwanza itekalile masaha maingi muno tele ndimwelesia mahitaji mano wa MASAKU na wethi aba imundu ungi utona umutabia mbe wa Maliti niasena wesi itengo ila ni thito ni ungame katika MASAKU ninaungamite Kiwu MASAKU na minister wa Kiwu na minister wa agriculture na minister wa Malelo na ninaye minister wa finance na ninaye deputy governor na ndukumete MASAKU bandu ba miaka 10 kwa hiyo chaude sinye ndio need buku kenda ngutabi mathina ma MASAKU kwa hiyo ndamwesilia maundu onthe ala mende kamekeke kwa mituki na mahitaji mandu ma MASAKU nela titikila nile na igwa ayelea wa ni sinduila cia ile ukuno wethi yani ngwegwa ni mutongo no kwatia kwa mituki na kwa agenda imwe yakwa witikala ni omwe wakwa nake ni kana oza serikali akaendesia development ya MASAKU kwena na mahitaji mandu ma MASAKU na priorities si andu ma MASAKU na mutabi priorities yemya kana maundu alandu me umathenia muno kiyo kindu chambe kindu cha keli tagri kana oza kivela na thukumena atongo yelangi na mwelesia undu pevina kutongosia katika account utautongosia na atongo yelangi mutakwatiani kwa mfano utaukwatania na MCA utaukwatania na members of parliament utongo wako nutothaitha wena bina kiasi nondo mwakwatiania maundu malemasi ala raisi kila kingi nye na mwea Maliti utweka wakwa ni utweka waki latita public governance kana maundu ma kutongwezia kiserikali na ndina fia kana tamina siasa hii ni kuigwa Maliti anengetwa kivela kinene katika serikali la nene kuigwa nena ne wawea on the basis of just applying for a job nondo na mathangu ka applying kasi nienda na wezi ndu mwenye Maliti ndo na ku apply ugethe imundu ungi
utola kwa unewa mwanosu aya nonyendo na unewa isitio one okay ndo sia mudembozu tuke baki ndo kawo weti na ka intention ine ndo meki abo muno kaka nitamuko hata niweza ithia ni mwacia andu amwe ala mumeta imposters kwa tongo ya MASAKU mweta wo ni weta au nondo ba katika andu ala tukwitia o governor wa MASAKU ni asia ni wena kana wavinya ndeti aseyo ba kathiani lese so na kiane abu na niwese MASAKU Maliti aseyo yata akiane abu akasome ilobi lakini ukethia maundu make ilobi no kokona kuyata na ku MASAKU na isitoshe oka kuthukuma ku MASAKU kwa binda miaka 10 ama na MASAKU lakini babe kai ugie umete ilobi ite si MASAKU no kwitho MASAKU pengine no kwa asiiwe I don't know na adhi kusomea pengine kana kuthukuma ilobi na kundu kungi naye kala miaka mingi pio attain contact na andu ma MASAKU kwa uwe the unikenda kutongwezia andu ma MASAKU ni lazima ambe usoma mabuku ambe ukulia babe tawone ba na andu ba MASAKU ni zisione miaone juu andu ma muthembosu na andu menda utumia mbesa no menda kuza kwithia menda utumia mbesa nikenda uiza kwithia ni maete either ma MC mundu candidate unoenda kivila cha UMCA candidate unoenda kivila cha UMP whether you siasa hii tukithigwe siasa sia mbesa no tena mbesa we ndwe mundu no isa the mbene supporters yako na juni threaten kwa we ni tukubanga ikenda wekali ko siasa ingi dai za kuona bao kambani nisi tumumukwata niye mumwe na siasa mudembozu tumina na siasa mudembozu siasa akambani ngumakulia kwethie makune mundu tena mbesa mbingi lakini mutongo mundu tena mbesa mbingi sia kuwana lakini mutongo mheshimiwa mazama itu ndikuye mundu ni maingi mazani matebo twina ndataka ile tomine na ndataka ile nisino witumie nesa kunena to sia kusia muthiana wenzungi ai wina regret kumoza mwandu Rose Wambua kwitha MUNINI waku wa governor kwa metukindatika niswile tu nenda kwasia ibina ndila no sie Rose Wambua ta my running mate nina trust it kana she was the best for that nondo nenese kana ne wa iteti kibila cha kangundo na tika galandi tikanena ni nake atukanena niona also na family yake nokethia ningona na qualities cia mutongo na niwo qualities cia mutongo kendi zine chao kilingisi kiu kina likile ndi zine spirit eba ina likile otherwise nyene convinced kana wene mutongwe noto na utongwe siando nondo nene kalile na kena na mwithukisia na negwa ideas cia andu ma MASAKU maile kwekwata kwa ndi mine ya nenda kwe andu ma MASAKU kana nye Maliti nene amoye ni support Wavinya ndeti atweke ngavana wa MASAKU na keune kienda umwe Wavinya ndeti no mbaka umbike ki nikenda go support na nienda ukulia ati makwa kana supporters makwa na ndietia pole nondo enese kindu chambe ila we na hatei na mayigwa kana no ekie kwetia kivela fulani na mwe munasonga imwe bandu babinda sana wa meke ya moyo na meba mena we kwati mwingi kana ukosa kivela kiu ni mariko thao kwango megwa kana ati ndebo nondo akitumike kama onye nenda kwetia pole nondo asindu isu kikie sakamzanze isu na sikekie katika kiwango nye mwene ndona kusiea kiwango nye mwene ndona kusiea na si amina kweka ko ethia bayundo ngene ndona kweka kwa une ndai ya supporters yakwa mundu atelesa ndi maana yaze kana ndeukela kuteleza sio kuanguka kuteleza sio kuanguka kwa hiyo mbona ndelesi yake kiasi pe future kana vinda yenge yukite ngethwa niyo katika kinganiro kwenda kwa ngai kwa no seo ne jumie ne kenda support Wavinya wandeti atongwesie andu ma MASAKU na ne yumia pio kwa roho moja
kumutethesia hapa mwana ndo alangi tirati namo nikenda withie ni watongwesio MASAKU ta ngavana na nini sino boyo sin nina wiko ati munene nundu na tata kuona kula siake na kula sia Maliti isabu yini thele ona nienda anwa MASAKU mwambe yo celebrate ke nigethelu nigithelile ndiye wazia gazinda kwacha timu vya muno mweshimwa no kwacha oza kula sia kwa oza kwacha timu vya muno ndo akuka twanena nya yene ndene nemethwa manema manya ne choki kikiena ne choki kwikika ku mwanyongo wa vingo kai tiuka inge twendesio ni mu vya muno ndo akuka na ile na ningwenda you moving forward the more better about topical issues nigenda withie na embweni ta maundu ma development muno mone ipata muno what is it can be done icha ukitona kwe kwa bao kamba nikitika kwata development no wezi ngweta metoke kwa mtu you na ka siasa you icha ukitona kwe kwa bao kamba na maybe tikinenga perspective yo tongoi no tongoi wa muthemba iva utona utuma ukamba ukwata development nende matetheka nende timu vya muno na ende nakumusese ni mu vya muno ndo watamanya na itotwetha nake engineer Francis Maliti munini wa governor county ya MASAKU etasia wa governor na yu ya kwatamba umukiti wa kivila kiena chama cha Wiper mwandu wa Wavinya ndeti nyerito Erastus kithuku anzo mo kwendane kwanga itwe kwa bana unindi ni waonena ni wa imwe kwa imwe kana gubernatorial debate ya alame kwitu kivila cha governor county ya Kitui kuma bamusini wa Kitui kwambia saa umweni nginya saa itatu kwendane kwanga itwe yani oni ikala mitambo ni ya Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba ndatika mbodo siukite ni vilingo wa mauvo wenake Veronica Siombwande ni wasakwani 2022 chiwanesa